ऑप्शन हेजिंग की तरा सुब वीडियो द कोई जेंगमिन से कॉल रेशियो बैक स्प्लिट का हाई बसी की स्ट्रेटजी से करम मखन की स्ट्रेटजी नो कमेंट तौनो को sai ko na mamang di yengi ba ko gi call ratio split hai ba mi yengre put ratio split hai ba mi yengre ko hari basi call ratio split se da koi call ratio back split hai ne ko hari ba ko gi si strategy se ko gi seller sing na option seller sing na si na ba adugo makhan gi strategy ne hari ba strategy se koi lawu matam da ko gi first da koi the strategy sing the tawdona ko kogi option ko option leire kadai do option se khone logo do ino haidi agi underlying asset ko underlying asset se ai hana select taw mathau tare natra ai nifty 50 da trade tawge natra ga nifty bank da trade tawge natra ga na nifty finance da tawge natra ga na koi ani stock am da ko ai na pam stock am da trade tawbe ya chumi ko hai basigi in apam stock am natrag index am da in trade taw matam sida igi expiry day se same expiry day oge domne ko same expiry day oge ni adu igi option da trade taw godamne adu gai hari basigi nifty gi ko 29 December 2022 gi ko sida expiry oge do basigi option sen sida ile hari basigi option sen sida koina sangaga trade se lower ko matam da add the money da ko add the money da sai koina call ratio split da koina taw give da kaino add the money sida buy taw bane ko hadana add the money sida sell taw do ko sell ai quantity ma ya lot ma ai sell taw re ne lor se hari ba ine sell taw riba one lot ki chart se ko yeng ga di sine ko adi ine pami se kaino ai market ki view se down trend ne di bearish market oirak ba yai haibagi aina call option se sell tawbane yari ko mya bearish market oirak ba yai haibagi aina call option se sell tawbane hari ba ne call option se sell tawba matam da aigi estimate margin kya no changi se 1,24,000 ko aduga ai profit ko 8,178 rupees ai 6.58% खक्तने आइना फंगदब प्रॉफिट से का अदुगा आइगी मैक्सिमम लॉस दे अनडिफाइंड अदु मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड हाइरगा अनलिमिटेड हाइरगा हाइरिबसिगी मैक्सिमम लॉस से नसिबाबुदा सिजाउदे को हाइदि ai loss oiraga de isana to exit to yabagi chance te piri natra adu agi pop probability of profit ka 6.5% idu muang ibu stress logo adu sida koina ki ri se karigino din naked trade logo ni mathalom da haga khalaga jera ka khano da ka khaga de agi loss to wang hai bane ya ko break even point piri 17,960 ga 3 go se koi naked option call option sell tawbane hari basiki call option sell tawbu sida koina maximum loss sida undefined and unlimited oidiba maximum loss se koina minimize tawge haragati ko mamagi kogi call ratio split tawbadongna ko aina sisida kogi 163 da am sell tawre to ko somdo koina buy am tawruga ko magi balance sema ko ne be hats kono has tawru ko adu di buy se ko kadai da tawgadoino haragadi kasai ne add the money da sell tawbane call option ne out the money da 200 thupiro ko haibadi aina add 100 da sell tawrame ko adudi 800 1 2 3 4 18,000 se 18,000 sida ina column buy tawrasu eko column buy tawruba matung da agi p of chart kamai tawge yengsi p of chart to hojik lakhre se ai profit and loss to divide out thokre ko hana na profit si unlimited oirami
aduga aigi loss unlimited haame profit unlimited nte ko sorry aigi profit to hana 8000 oirame 8000 9000 aigi profit oirame ko aduga hojikti aigi profit se ko around 5000 da sakre adu aigi loss loss 5000 da lakre no sai ko na sisida hanadagi kitang better oibdi kaino haragadi hanadi aigi loss to unlimited oirambani unlimited loss oirambado hojikti 5000 id aine ko invest oriba amount ko in invest oriba amount du dagi 17% muktangi changda I loss oibadu da lakhre ko asagi hanagi amount ni ko 1 lakh sin 20 khar leibadu dagi adu dagi atopamna mathalomda ka khala agana aigi profit se sida sarkare ko hidi 16.17 around 17% in ra hadi basi ki trade se khone lobu matam da khone option da seller oina khoi changba ngamde masagi age khoi ki thought da leise option seller oina changi hare ga dei amount mayam ma da ka oi ingom da fund more than 1l da igi fund se da ka oi haina khale hadi ba more than 1l da I fund se da ka oi base hagi khone hedging tawra matung da di sai sida 1 lakh sin 28000 haina khoi changam ba do hojikti ko around 29000 mukta hai trade se khoi lobu ya bai khudong cha phange si khata natana asagi aigi loss oiram bedusu limited kan loss ta thamgale ko adu sida ko na kugi call ratio back split ko call ratio back split hai basigi strategy se ko pansil laga ko adi implement tawsil kan karamba mong da lakno yingsibu ko sa ko na sida buy tawrisina 163 ni sell tawrisina 66 kano khutane ko hoi sida kogi lot amaga increase tawsilaga adi lot ama or quantity ama increase tawsilakanda yingsibu okay hojik karamba mong da lakrage yingsi hojik lakre se I give maximum profit undefined hadi maximum profit se unlimited oigare yako aduga maximum loss na ko 8500 oire aduga hariba trade se in lowbuda sinagada amount sina 17000 khaktani 17000 sina trade tawa matam sida agi break even point se sidagi sa agi market ki view do kaino down trend de jengambani chumiko down trend jingam bani market ki view se down trend ni makharom da kumba matam da aigi profit ko 1400 ai phangi ko makharom da kungi matam da mathak lom da haigala ko matam da magi range sam leire range gi manung de lei matam da I loss oi to adugo range si degi mathak lom da sum kagragadi aigi amu profit se unlimited profit amu chale eko sai hanba khona trade si naked low hor ko matam da agi market ki view se bearish market ne aina kiram se kadum dano upper side ne bullish oira agadi haina aina risk to low bune ado hojik se lai se bearish da agi profit se leire ko number 1 number 2 dana bullish ta sat pa matam da agi low se kom limited oiba khakta natana magi range sama pigare ko music market ki price lai 17800 ne aduga 18170 and above sida kage ba matam da agi maximum profit kan se chale I think asai na agi market ki view se bearish market ni haina market ta oirak pa yai haina sell tawrage entry lawrak pane ko matam du da agi wakhandi makharom da high da khaktang da agi profit se low ba haina changak bane adu hojik akoina asagi bull kanu se kogi call ratio back split se implement to silo matung dadi lai se kamane no makharom na kumaga se gi profit ne aduga market se magi agi loss oiber range se sidagi mapan da thorak raga su agi profit ne agi loss oiber gi range am di leire ko mathalom na kitang haigal laga leire aduga
हाइरिबो रेंज सिदगी मपान थोड़गद प्रॉफिट होगदोइनी अदुगा हजिक अइना लेरिबो ब्रेक इवन पॉइंट है सिदगी मखारोमदा खितंग चलक मतमदा अइगी प्रॉफिट ने बिदो मखादा चनिंगम खै चटखरो अइगी फंगम थोको प्रॉफिट दिदम फंगनी को अदुगा मथकलोमदसु का हेना कारगदी अइगी मैक्सिमम प्रॉफिट है अनलिमिटेड प्रॉफिट चटखरे अदुगा असागी लेरिबो मार्केट मागे पीरिबो रेंज को 200 300 मुकी चांग पीरिबो सिगी रेंज सिगी मनुंग दे लेरगन आई लॉस होगे हाइबने को हाइरिबो सिगी स्ट्रेटजी सिदा याम फजरी सिना करमबदनो हाइरगदी असा आइगी व्यू सी डाउन ट्रेंड नि डाउन ट्रेंड चटप मतम दा आइगी आई हुजि प्रॉफिट नि अप ट्रेंड चखरगदी आइगी लॉस अनलिमिटेड और मदो लिमिटेड होगरे लिमिटेड ओइब खक्त नतना हाइरिबो खोगी मागी लॉस ओइरिबो रेंज टू दगी को मथक का खरगदी आइगी प्रॉफिट अमुकसु लाकदौरी हाइबनि को अदु कोइना सिदा ऑनलाइन द नैनरिबा खोगी स्ट्रेटजी मैम सी को कनागुंबा डायरेक्ट ओइना मार्केट प्रैक्टिकल तोमिननिंग बनत्रगा लाइव ट्रेड ओइना तोमिननिंग बसिंगना खोगी पीरिबा खोगी कनोगी WhatsApp की नंबर है सिसिदा टेक्स्ट तौबिरो अदुगा कोई गूगल मीट त पुन्ना ट्रेड तौमिनसे अदुगा प्लस दा कोई ऑप्शन हेजिंग एंड एडजस्टमेंट की क्लास सिसु जॉइन तौबियो हाइरिबा क्लास से कोई निमिदांग पुंग निपान मखाइदा तौबने अदुगा की WhatsApp की नंबर 8800404848 नेक्स्ट वीडियो द 9 minutes थैंक यू